June ni kwa ni nga ni sang ni som ni pani ani barmaram boina le indona chanchin thar ber tun trum chu kanan puang chhuak vele thung don ani Myanmar rama diklo taka thunei na pong lak ani tanga kungkha chungin Burma sipai nun rong ten civil mi poisei haulo mi sang khale zakwa an ka plum to mantok sing khale sangli an omek thu Assistant Association for Political Prisoner AAPP Paul chuan thu chu semin an talang he chin chiana hi ni kum sang ni som ni pakat February ni khata tanga kumin June ni rukthenga AAP record lak khoma tanga semania ataka chuan heng ai po hian thi an tamjok fe arin om thu talan telani Spring Revolution chungin vointhenga mantok za thi mi singkhat le zakwa somruk pani ni in heng jinga mi sangkhat za som pasari chu zel tan tir an ni meka zel tang jinga hian kum som purian hnuailam pani telin mi somsari pathum chu thitura an chung thu relani Warren RS chuawanga biru mi sangkhat zakwa somsari pakwa omin tihlum tok somli pakhaterin mi za somni chu tihlum toanga an chung thu rel ani lain tihlum tura ti chu mi za som pali anam to ani tun haya intiam komnai mo bela chu mi somni pakhatomin chu tianga chuak to zongjong chu sangthum somthum panga an nia chu ba ka thunei na la kani tanga komin sangni somni pani mei thatop thlenga Burma sipai ten diklo taka civil mi te in an kalsak to za thi zaruk song pasari chuang ani thu AAPP chuan atalang bok thunei na do dala CDM zom pa an University at Thatir Zilai Konian Win chu Military Council ten zu ni lia silaya kap hliamin an mana an ngai sajui na sa hlen in thudon ani Sagain Region Kanbalu Township ku thangbo khobula Military Council sipai ten zuni khatzana laipui an tong pong ka wangin khochunga om kumrian mi Maungjin Bon apu uso chiwa le anu ma le so da chu an chen aina laipui mu ina teng hlum chu tianga tua chung khochung le mun sang sanga por khoi tu activist te chanchin bumi te CDM atel te le por sang mi te man sene thu boi sim sakte ba ka revolution chunga nunna chan te chanchin thar hria nei chuan AAPP silsiat theizel li se ti in thu chua siamin an talang ani Myanmar Idol Season 2 inti siana telle mi pui hria hlo tak zai thiam Jinji chu juninga khan Yangon khopui hotel pakhatha silaya ka lum ani thu hriat ani he in kana hi Ultimate Revolutionary Movement team in anti ani thu chuan siama Yangon Region Dagon Khothar Malamveng number 37 Anuia Tha Kong Emperor Hotela Jinji chu silai kengmi pali in an kapa abulloka beauty parlor dora meche pakhat po alua kap langin athingala Emperor Hotel nei tu chu Military Council lam Colonel pakhatania Jinji chu chanchin sille an in ron thin awangin sipai report petrin dalan anga da thatani thu Ultimate Revolutionary Movement team chuan antalang ani Military Council Noya Agriculture Farming Irrigation and Dam Department lama Deputy Director le Assistant Director mi zathum somnga chuangda chu mi pui phasan tu le black lisa da in anina tanga banvek ani thu National Unity Government NUG sarkar thu pong tu chuan atalang NUG sarkar Union Minister Man Win Khain Than chuan Juni Rukhan Mingji anin thu chua siama Ministry Department chu sarkar na thokta chu Firfiak Military Council Noya thokchun zom to lo tu le mi puite nen angkhata thunei na do dalna CDM telvek turin voi engmo zat an som to thu talan ani chubaka NUG sarkar ministry chuan CDM tel Ministry Department ladin lo department sang ramtana thoktu te kho sakna himna le zalen taka anom theina chu angai peimo hle thuasoya chu wangin danwa thunei na la tu Military Council Noya thokchun zama CDM staff tenora vaule anina tanga banle kodlama thu boi sim sakang zonga kongsang har sana thlen tu
agriculture farming irrigation and dam department lam thok te chu blacklist a da in an hna atanga ban dismiss vek an ni thu an tar lang ani state councillor do ong san su chi tu boi siam saka puna ani na helicopter leichung chang khesa akhing tu te fin fiana ngai thak le en fiana hun kota nei ania ma se akhing tulam anti corruption commission investigation director u ong khan chu pi su chi ukil ten thu an zo fiana helicopter leichung chang le na ingkung kai fin fiana document kol ronga le din po engma anei lo thu court lamin an soyani ani nataka chon mei tha top chul kara court nei nia heng document te hi court ma mu tura ti alo ni to a chu wangin chu ni ru ka court a keng tura ti ania ma se tun tuma po hian an la nei lo wangin chu ni som pathum chu hun tiang thale in court ni son hlat le ani he thu boi lai mu tak chu ong san su chi in thu le na amang sualin helicopter alea a ho kwatir bokani ti in military council sarkar hian an puwa chuti rualin president u win min le social welfare relief and resettlement minister dr win miat a te po anti corruption law section somnga panga manga thu boi siam ania kumin ju ni som pakwa a kum som sari pasari ting mai to tur ong san su ti chu kumza thleng zel tan theina thu boi siam sakni in sipai sarkarin ala hreng renga lelama achung ten hetiang a hren ani hi international law a arbitrary detention ani ti in UN lama an zual ko ve mek bok ani Karen state downtown township military council camp Melso Pathum Kema officer pakhat chu juni sari jinglam dariat vela khan sniper manga ka hlum ani thu tual chumi ten an soi in kana hian military council sipai deputy sergeant emo second commander emo chu kafwa athi ngei thu downtown PDF polin thu chua siamin an ta lang downtown khuam Melso Pathum om tual chumi pakhat pain jinglama kema silai pokri ka ria officer pakhat athi thu po kan ria ti in a soi military council sipai te chu Melso Pathum kempula om kwa an lo kala dappa in selayan me poka mi puite chu film khur turin downtown PDF lamin an che tirani khoige kan ram thenom ram boy taknemek sipai nun rong takten mi pui thlan sarkar an pai thak ram hi Burma ram nge Myanmar ram tia lam tu ti chung chang hi mi then khata te po in hialna a chuak fo mai ton trom chu helam hi I han thir zau don tiang Burma ti hi tunma kolal ram andin trantir khan India rama vai sum dong le sak wana thila jin vei wak ten an lo po to thina Hindu sakwa Brahmin nam thachi te omna ramatana an o ema wagin Brahma desor Brahma varta ti nan ko thina chu Sanskrit tonga Brahmin teram dalan o Brahma ti ni ome Chinese te po hian kolal ram hi an o tlo po ve to boka an tong chuan miain an tia British ho ero chu Portuguese ho ko danin Burma ti kha an venga an hria dan khan Burma ti in an tonga senglutin official in an chin chia Burma ram reilo te lo o vetu Japanese sarkar po chuan Burma atia Nippon Japanese te chuan an rama hian Biruma ti in an lam ve thung ani independent anei ma kum somvel khan ram thuthung le nam thuthunga chiang kol nam ten an ram zalen huna bom zo ming pu thei turim Burma ti ai chuan Myanmar ti an di thu an soi thin sangkha zakwa somli pariat kuma independent anei khan Union of Burma ti in khovel sarkar ten an pongpuya democracy ram in rel bol dana thlan tlin Prime Minister U Nuwa Hun lai po khan Burma ti thawani sangkha zakwa somsari pali kum khan general ni uina one party systema ro are lai po in Socialist Republic of Union of Burma ti thawania thu neina tui hala bol a sipai lal te ro rel hun sangkha zakwa somriat pariat atagin Burma chu Myanmar ti thlak ani ta ni Rangoon po Yangon ti thlak ani ta Saphovin Summer Station atana anman thin captain si khuma sanupui omna mi miau po pin uluin tin an thlak ta dai ani tunma chuan kol ho omna ram hi ramrai li tak misawin airo lui anti mai irawadi lui kam phai zol luam taka chau hian kol ho hi anom thina
bagan lalram an din tran ter edi zaria somli pokovel khan rama tina ko dai to ni kol dina culture le nun phung in ang tak om hi mon nam ania an lungphun mon inscription a chuan edi sangkhat japani khan mirma ti in kol nam ho chan chen an ziak dai to bok tuna sipailal ber thu nei na cha kha tui hal huam huam mai commander in chief senior general min ong lai hi mon nam dik takani kol ho permit inscription lungphuna po rama ti in edi za som ko khan king tilo min lo a hun lai khan an lo ziak to bok Myanmar ti hi aram chunga mitlem zong namdang ethnic group ta chu apom tel lo wa hriat ania kol ni ve lo ta chuan Burma ti hi an pom thiam zok fe ni British awin kol ram an ranop khan kol lalten voi khatma an thun hoya an da ngai reng reng lo chin se te kachin te san rama lalram da chu huam tel vekin Burma ram ano ti tharin awangin chumi huam chin chu Myanmar an ti tamai ani ong san su chi pain Myanmar chu kol ho chau soina ti in chiang takin mipui hma a ashil fiang he he ani anrama izin huna Myanmar ti in ilam thin donia ar Myanmar mizo inna chiang taka kanan lama Myanmar khana ti ar lam hi ar hi lam ritalawin Myanmar ti alam tur ani chu chu alam dan dik tak po ania Myanmar tia aming an thlak huna ino chuan apong pui ve ngal maya USA UK Canada Australia ram da chuan an hmang du ngai me ulowa BBC ero chuan sang ni som pani tagin Myanmar ti in apong ve ta fo mai ani ole viewer te hne nang en na hanje ve leila kan channel mela subscribe sak lo te khan melo subscribe sak ve turin kan som chuwa tin kan video upload thar te in lo dona in lo mu ngal zel theinan notification bell kha in petanga ola in da don ya